Anginawo amaningi ngicela nazi ukuthi ngiyanithanda. Hayibo uyena lo. Uthemba lothi sesila eGoli bafethu umgo experience 4 July by Nkosi Magcokama live in concert. Lizobe ngiphethe uSingayi the man of the moment. Nkosi Magcokama usiqebe Mpodlamini. Siqebe mfowethu kunjani? Ishwele ingomgo lento umgo lento. Abafana bakithi cha yazi nje ungakangibuza ngisho umbuzo ngoba ngiyazi usazongihlaba ngombuzo kodwa ke ngifisa nje ukuqala bafethu ngokuthi ngibonge bonke abantu ade sina banamhlanje bezosupporta umcimbi wethu kusuka kuma artists abezongisupporta kuya kubantu abathenga amathikithi beza bazothamela umcimbi nje ke kuhambe kahle kakhulu mfowethu ngathi angisola ngalutho ngingazi ukuthi umuntu obethamela ukuthi yena mhlambe khona kubonela kodwa ke ayi sebasixolela mfethu uma ukuthi khona kubonela kodwa nje mina ngokwami ngihappy ngoba ngibonile ukuthi abantu bajabulile kakhulu ngifisa nje ukuthi ke abantu ke bekhuphula amasoko sekutsheni nje bengabe besayeka besisupport nje siye phambili ngoba sifisa ukuyikhulisa lento ibe nkulu kakhulu kunaloko ngoba uyabona ngoba sila namhlanje bese kuyigxathu ke manje eliya phambili ngoba manje uyabona ukuthi from stage siqale kizo this is the first biggest stage esesiyenzile iyaba impumelelo ngalendlela so sijabule kakhulu siyabonga kakhulu ningadinwa yithi niqhubeka nesisupport noma kanjani siyeze eThekwini sizomemezela idate nje eish sengirivela ama secrets Ayisabonga futhi ngonya odlule le show nayenza le Gold Reef City oyindawo ekhona le Gold kodwa engekho enkulu kunale lena indawo enkulu kakhulu wonke umculo yafisa naye bene show yakhe la mhlawumbe why sisizathu ukuthi nikhule ni magnitude benkulu kakhulu nithi nizovula ishow la eCarnival City oyindawo enkulu kakhulu la eGoli. Mfowethu sayiqala kuyiphupho lento ukuthi ingami indawo enye kodwa ikhule so njengoba ngisho ukuthi ke igxathu ke liyaphambili leli ukuthi sizela sikhombisa igrowth esisathi ke sisafisa futhi ukukhula sidlule la kangangokuthi ke mina nje sosami esikhulu ukuthi sigcine siwelele ngisho naphesheya kwelwandle mfethu ngalento siyobonisa umhlaba wonke lento le ejajulula abantu ngalendlela njengoba bade sila so nje ke injalo nje isho wena ayibuyisebe kakhulu mfethu engakho mfethu ukuthi sibonile la ngaphakathi indlela ebisasaphe ngayo ingoma edlaliwe ingoma eziningi ezakudala ezintsha mhlawumbe nezinye mhlawumbe sazophuma mhlawumbe ukuset up noma ukupractice la for ingoma engajwayele perform because ne show ma perform khona ingoma ezo5 ajwayele ukuyidlala but today udlala neingoma ongajwayele perform mhlawumbe nje ama preparations ya event ukuthi behamba kanjani ukuze nidlale ingoma ni perform lezi engajwayele ukuperform uyabona nje phela ngoba kuyezami mfowethu so kube nje ama preparations afanayo najwayelekile akuba kanzima ngoba uyabona abantu ebengisebenza nabo ababhekayo bekulula kakhulu ngoba abantu engicabanga ukuthi kushuthi bawulalela nje umculo wami bese izingane bebancane bakhula ngawo ngoba hayi bajika amajingi phela lawa ajikwa yimina ngawo lo shu nomdala lapho ke so nje uyabona ukuthi hayi lokho kwenza ukuthi kube lula ukusebenza futhi nabantu abakulalelayo njengomculi engaze ngisho ngithi mhlambe ngiyiyo ne role model kibo so nje lokho kwenza ukuthi ke nekube lula kakhulu ayibuyisebe kakhulu ngisothi edlule sibonile lapha kwe TV Inkosi Magcokama expressions SABC1 leti national manje sicela bazi ngalelo hambo noma leyo visit leyo eSABC1 mfowethu inhloso nje phela lapho bekuyithonje yokuhamba sinqanqa abantu ukuthi bephuthume beze la esikhona la elokhunjini eCarnival City so nje bekuphusha umcimbi ngoba siyamisela kakhulu ngento yemarketing abantu ke bayazi mfowethu kusukela kwecontent esishaya ku social media kwehla njalo kuze kuyofika kuma radio interviews TV interviews siphusha ngayo yonke indlela mfowethu ngoba mina angisuyeke mina umuntu ofuna ukuhluleka angikuvumi njalo lokho so ingakho ngisamile namhlanje nginkosi Magcokama ngoba ngibala iminyaka mfowethu ngithi 11 manje kodwa nje uyabona ukuthi ayi impela nje ayi lokho nje ilokho igudlile lento mfowethu ishaya ama sold out ishaya ama million yenza zonke izinto nje mfowethu ezindle ishaya ama concert mfowethu okuyinto ke sivula indlela kuyona ngoba into ebingasekho kodwa ke mina njengokuthi Magcokama ngayibuyisa njengamanje siyabona sekhona nama ama concert enziwa abanye abafowethu okuyinto ke enhle sijabulelayo ngoba ikhombo ukuthi
bayayibona indlela abafowethu ukuthi no nangu mfowethu uvula indlela inhle lento le so ake senze njani ake siyenze so ke siyabona ke indlela nabantu abayisupporta ngayo ukuthi kusho ukuthi yinto ababeyilambele bayayithanda safuna ukubona nabanye sibona sithi sizathiwa hayi Smirnoff live in concert noma sizwe how Menzi live in concert uyabona yinto ekufanele ukuthi le ijwayele ukuze sokuthatha lo mculo mfethu subeke ezingeni elinye liphezulu ngoba ngeke ngiqamba manga mfethu uyabona lento le sizingayiqala mina engivulela amathuba mfethu amaningi uyabona so ngineminyaka ngoba ngibalele iminyaka ukuthi senginemingaki emculo kodwa ngithe mangiyiqala ngikwayikhathi ngiqala ukuthola ama booking live performance ngoba yimina ngiyivulela iplatform ukuthi ngiyidayise ukuthi bengibone nabahleli ukuthi hawu kanti ukhona live ngafaka amaskani bese sithola ama booking of which ke uma wenza live from imali ocharge yona ukwazi ukucharge more mhlambe triple kwimali osuke icharge mangabe uthatha ibooking ye backtrack noma ye miming so lokho ke kuvula eminye eminyango manje sesingezwe kuthiwa sesibizwa phesheya ngoba phela manje siyivula phesheya iqale liyagqilaza ngempela hayi mfethu siyabonga nje nokuthi nize bafowethu nidilike niyitheku nizosinuba nathi yigoli umsinga nje wena ngumsinga ngiyigoli mfethu ngikathahle ngikuthiwa yini umhlabuhlangene ngoba ngiyumnambishi futhi ngiphinde ngibe unongomba ngiphinde ngibe umntuba yonke indawo manje ngikhona ishwele akezona phuthe kakhulu mfethu lapha 2026 ama plans enkosi amagcoka ame kanjani sizwele ukuthi usobuthize uzoba ne show later on this year yona futhi eThekwini mhlawumbe any ideas noma any plans for umcimbi oy homecoming lapha eMsinga mfowethu sebekhala isikhathi eside abantu eMsinga bethi hayi impela nje ayi homecoming kodwa ke sisebhizi siphezukwayo bethu uma bekuhlangana sizomemezela uma ukuthi kusikhomba ukuthi mhlambe kube ngonyaka ozayo sizomemezela futhi kodwa engakusho ukuthi sibhizi mfowethu sihlanganisana ngoba sina siyakulalela ukukhuluma kwabantu ngoba siyazi ukuthi njengoba siyila sizele bona so angifuni ukuthembisa okuthize njengamaye kodwa engifuna bekwazi ukuthi siphezukwayo siyayibuka kodwa engaqinisekisa i-album nje ka-2026 mfethu obvious yeza uyangizwa ukuthi ngithini so ke yilokho nje mfethu okwamanje then ke sizo lokho si-updateana into abantu abangayenza ukuthi beye emaphejini belokhu beyolunga ukuthi kwenzakalani kulapho sobe si-update khona semakhulu mfethu uma namhlanje ubukhuphuka kanjani anginawo amaningi ngicela nazi ukuthi ngiyanithanda shwele polisi yabo ndazo wanda